twasomye hano ngo kuko iboneka ari igihe kingana, iboneka ni igihe gito, ariko ibitaboneka ni igihe bidashira. Pawulo yandikisha muri Korinto bwari ingorane nyinshi, ingorane nyinshi. Harimo ikigwamana cy'Epaphrodite, cy'abigwamana cy'ubusambanyi, cyari gifise abagisenga abasenzi bacu bakivugira, bacigishiriza, bashika ibihumbi. Abo bana n'abamarayika. Cyari gifise ingoro 12 mu gisagara cy'Ikorinto. Korinto, ishaka Korinto hari ingorane z'amacakubiri.
ukiriho uzorera ibyashyizwe hejuru byibona byikuna imana iri kubisezerera hasi niko mwanezerwe turi mu gihe imana igiye kwerekana umwana byayo abantu bayiteguye hariho n'abantu bavuye mu byaha byabo imyaka myinshi hirya no kunezeza ibyaha no kwikora mu bikorwa by'imana no kwica imbere no kwishyira imbere kugeza hariho n'abantu mbere bapfa kuko bazi ibyaha bakora n'abantu mu wishyiro ngo imana yagiye idukora ibyaha hari icyo abaye imana yagiye imyaka icumi si mirongo irindwi ukora iki bigaragara ko imana iraje ntabyo imana ifite ububasha dushobora gusobanura imbere y'imana igihe cyose ibiboneka bigiye ibitaboneka bikigenda amarushanwa dushobora kugira ngo iboneka naho kwiyongeranya afite igihe gito imana idufasha hari ubwatije ibintu byabaye ari imana imyaka ibaye myinshi ariko bigaragara ko igihe uzopfa utabona imana itabara utegerezwa kuzobona imana igutabaye kwa kundi yabwira Simeyoni uzo utabona Kristo umwami kandi mbere mu buryo buboneka yabona ko bidakunda hano umenya umwami nyine ajya mu gafuka mu gusego yitwaye akararayo uko atangira arabona Kristo umwami umunezero wasubije imyaka y'ubucoke yo guseguka mu neza iboneka byo ku isi yose iboneka byo ku isi yose bigiye kuriganira iyo winjira muri iyi minsi babahumanga bakomeye ku isi barafise ubwoba batware bahambaye ku isi barafise ubwoba amahinguriro yahora akora ibindi bintu hamwe muri yo barahinduye bakora ibigwanisho gusa amahinguriro akora amasaha mirongo inani kuri mirongo inani baratushije amahombe baratushije amabombe baratushije ibindi ibintu byose bisa n'ibyahagaze bose bari muri tekinoloji y'intambara Ready? Nta mahoro afite. Niko nta mahoro afite ndabisinzi. Bamuhe amaso n'ugucungana niba. Ariko murabise Imana kuri ibi. Rero kabisa tukamwikiye mu gitabo kuko turabona ibikagise. Bicaye. Rero mumenyeshe tutabashika ahantu naho uzopagana. Kuko ijambo ryo kwizera ijambo rigoye woza kwihana aho kwihana hariwe ariko ryo kwizera wenda uzomwigira wihariya uzokora wihariya niyo mbona niyo kweki isi yose siko byanditse muri Bibiliya niyo minsi ubwami buzotera ubundi bwami muzunguye umaziki z'intambara ubu rero kubera ko Bibiliya handitse ibintu bigoye muri isi yesu ubu rero turabona ko bose barahagurutse uburayi buriko burakora ibigwanisho umuvuduko ugasanzwe amafaranga yo yajejwe iby'igwanisho barayavugije muri Amerika baraga bati kugira tugire ikintu gikingira Amerika rwose amamisiri bariko barubaka amamiliyari y'ibihumbi y'amadolari ngo barabe gukorera barakorera ngo kuba gusaba
turaba ku